que te diré, solo se vive una vez. Boas tardes. Continuamos co sorteo da Federación Galega de Balonmán de cada temporada 2023-2024 e, neste caso, o faremos para a fase de clasificación da categoría juvenil masculina. Esta competición será con formato de liga a unha volta, no que se enfrentarán todos contra todos e constará de 4 grupos de 4 equipos e 2 grupos de 3 equipos. Faremos o sorteo en función da clasificación da tempada pasada, onde teremos os 6 primeiros cabezas de serie neste bombo, os segundos 6 cabezas de serie no seguinte bombo e, por último, os restos de equipos participantes na última pecera. O comenzo desta competición será o fin de semana do 2 e 3 de setembro. Comenzamos lendo os equipos participantes nesta fase de clasificación juvenil masculina. Buenas Migas Cruceros, Club Cisne Balonmano Colegio dos Sauces, Balonmano Porriño, Escolas de Balonmán Xiria, UPI Informática Galín, Balonmano Culleredo Suipen, Balonmán Abegondo Atlántico, OAR Coruña 1952, Iberconsa Balonmano Reconquista de Vigo A, Atlético Novas, AD Carballal, Rodespi Balonmán Cañiza, Clube Balonmán Tui, Sociedade Deportiva Teucro AIF Corredurías, Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal, V Lavadores Vigo, Balonmán Chapela, Socaire Arquitectos Bueu Atlético Balonmán, Nos Atún, Tecfrisa Rasoeiro Balonmán, Asmú Balmeaño e Club Balonmán Miño. Procederemos a buscar todos os cabezas de serie do 1 ao 6 e se distribuirán do grupo A ou F e así sucesivamente con os domos. Comenzamos. Buenas Migas Luceros, que lle corresponde ao grupo A. Balonmán Porriño, grupo B. Escolas de Balonmán Xiria, grupo C. Balonmán Culleredo Suipen, grupo D. Club Cisne Balonmano Colegio Los Sauces, grupo E. E o último cabeza de serie que lle corresponde o grupo F é o UPI Informática Lalín. Continuamos agora co sorteo dos 6 seguintes os segundos cabezas de serie. Iberconsa Balonmano Reconquista A, que vai tamén para o grupo A. O grupo B vai o OAR Coruña 1952.
Atlético Novas. Quedaría encuadrado en el grupo C. AD Carballal. Que estaría no grupo D. Rodespi Balonmán Caniza. Iría para o grupo E. E o último, que é o Balonmán Abegondo Atlántico, quedaría encuadrado no grupo F. Continuamos agora co sorteo do resto dos equipos que conforman esta fase de clasificación da tempada 2023-2024. Club Balonmán Miño, que correspondería ao grupo A. UB Lavadores Vigo, encuadrado no grupo B. Asmúbal Meaño, o cual corresponde ao grupo C. Sar Nos Atún, que vai para o D. Carnes do Ribeiro, Ourense, provincia termal, que pecha o grupo E. E pechando o grupo F, Socaire Arquitectos, Bueu Atlético Balonmán. Continuamos para pechar os grupos que teñen 4 participantes. E para o grupo A queda encuadrado o Tecfrisa Rasueiro Balonmán. Grupo B para Sociedade Deportiva Teucro, AIF Correduría. Grupo C para o Club Balonmán Tui. E o derradeiro equipo encuadrado o grupo D e o Balonmán Chapela. Por lo tanto, os grupos quedan da seguinte maneira. Buenas Migas Luceros, grupo A, Buenas Migas Luceros, Iberconsa Balonmán Reconquista de Vigo, Club Balonmán Miño, e Tecfrisa Rasueiro Balonmán. A primeira xornada deste grupo sería Buenas Migas Luceros contra Club Balonmán Miño
e Tecfrisa Roseiro Balonmán contra Nosa Balonmán de Conquista de Vigo. Grupo B, Balonmán Porriño, o Arco de 1952, Vela de Vigo e Sociedade Deportiva Teucro AIF Correduría. A primeira xornada enfrontaría o Balonmán Porriño contra o Lavadores Vigo e a Sociedade Deportiva Teucro AIF Corredurías contra o Arco en 1952. Grupo C, Escola de Balonmán Siria, Atlético Novas, Asmú Almeado e Clube Balonmán Turín. A primeira xornada sería a Escola de Balonmán Siria contra Asmú Almeado e o Clube Balonmán Turín contra o Atlético Novas. Grupo D, Balonmán Culleredo Suipen, AD Carballal, Sarnos Gatun e Balonmán Chapel. A primeira xornada sería Balonmán Culleredo Suipen contra Sarnos Gatun e Balonmán Chapela contra AD Carballal. Grupo E, Cisne Balonmán Colexio dos Sauces, Rodesti Balonmán Cañiza e Carnes do Relevo Ourense Provincia Termal. A primeira xornada sería Cisne Balonmán Colexio dos Sauces contra Carnes do Relevo Ourense Provincia Termal, mentre o Cañiza tocaría avanzar. Grupo F, UPI Informática Galín, Balonmán Navegón do Atlántico e Socaire Arquitecto Club Atlético Balonmán. A primeira xornada, UPI Informática Galín contra Socaire Arquitecto Club Atlético Balonmán e descansaría o Balonmán Navegón do Atlántico. Moi ben, pois, feito o sorteo, se nos queda desexarlle a maior das sortes aos 22 equipos participantes da fase de clasificación da tempada 2023-2024, categoría juvenil masculina. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate para bailar y cuenta luego hasta 3. 1, 2, 3, caramba, dale matar. Boas tardes. Continuamos cos sorteos da Federación Galega de Balonmán e, neste caso, toca o turno á fase de clasificación para a presente tempada 2023-2024 da categoría juvenil feminina. O formato que terá esta competición será o de liga a unha volta de todos contra todos e estará composta por 3 grupos de 4 equipos e un grupo de 3 equipos, sendo a data de comenzo desta competición o fin de semana do 2 e 3 de setembro. Conforman esta competición os diferentes cabezas de serie e equipos participantes que se distribuíron en función da clasificación da tempada pasada. No primeiro bombo contamos con Calfrima Carballal, Escayolas Miguel Santos Balonmán Cangas, Balonmano Porriño e Sar Rodavigo. No segundo bombo, con os segundos cabezas de serie, atópase o Mecalia Atlético Guardés, Hierros Varela Urbieta Siria, as Choqueiras de Redondela e Dispespra Rasoeiro Balonmán. E no último bombo podemos encontrar o Lavadores Vigo, Coretti Lalín, Balonmán Chapela, Asmú Balbeaño Juvenil Femenino, de Pueblo Carnicería Balonmano Pabellón, Balonmán Moaña e Balonmano Rodeiro Cooperativa O Rodo Ovi. Sen máis, comenzamos co sorteo, no cual sacaremos a todos os cabezas de serie número 1, pois o segundo se completaremos o grupo cos en resto de participantes. Comenzamos. Balonmano Porriño, que quedaría encuadrado no grupo A. Escayolas Miguel Santos Balonmán Cangas. Grupo B. Calfrima Carballal. Grupo C. E o último é o Sar Rodavigo, que quedaría no grupo D.
Continuamos agora cos segundos cabezas de serie. E o primeiro que vai para o grupo A sería o Mecalia Atlético Guardés. Seguinte para o grupo B sería o Hierros Varela Urbieta Xiria. O Dispespra Rasoeiro Balomán quedaría encuadrado no grupo C. E por último, as Choqueiras de Redondela quedarían no grupo D. Continuamos a posición dos grupos, o resto dos equipos participan. Balonmano Rodeiro Cooperativa O Rodo Oil, grupo A. Balonmán Chapela, grupo B. Balonmán Moaña, grupo C. V Lavadores Vigo, que quedaría encuadrado no grupo D, que xa estaría cerrado a ser o grupo de 3 equipos. De Pueblo Carnicería Balonmán Pabellón, grupo A. Asmú Balmeaño Juvenil Femenino, grupo B. E o último, que quedaría cerrando o grupo C, será o Coretti Lalín. Por lo tanto, os grupos quedan da seguinte maneira. Grupo A, Balomán Porriño, Mecalia Atlético Guardés, Balomán Rodeiro Cooperativa Rodo Oil e de Pueblo Carnicería Balomán Pabellón. A primeira xornada deste grupo sería Balomán Porriño contra Balomán Rodeiro Cooperativo Rodo Oil e de Pueblo Carnicería Balomán Pabellón contra Mecalia Atlético Guardés. Grupo B, Escayolas Miguel Santos Balomán Cangas, Hierros Varela Urbieta Xiria, Balomán Chapela e Asmú Balmeaño. A primeira xornada enfrontaría a Escayolas Miguel Santos Balomán Cangas contra Balomán Chapela e o Asmú Balmeaño contra Hierros Varela Urbieta Xiria. Grupo C, Calfrima Carballal, Dispezfra Rasoeiro Balomán, Balomán Moaña e Coretti Lalín. Primeira xornada enfrenta o Calfrima Carballal contra o Balomán Moaña e o Coretti Lalín contra o Dispezfra Rasoeiro Balomán. E por último, o grupo D, Carro da Vigo, a Choqueiras de Rondela e UV Lavadores Vigo. A primeira xornada enfrentará o Sarro da Vigo contra o Lavadores de Vigo, mentres as Choqueiras de Rondela descansan. Ben, pois feito o sorteo
aclarados os grupos e as primeiras xornadas, só nos queda desexarlle a maior das sortes a todos os equipos participantes nesta fase de clasificación xuvenil femenina da tempada 2023-2024. Dale al cuerpo vacilo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba, suéltate la pasión que caramba, solo se vive una vez. Si te importa que dirán y te quieren enrollar, recuérdalo bien. Boas tardes. Continuamos con os sorteos da Federación Galega de Balonmán para a fase de clasificación da tempada 2023-2024 e é o turno agora da categoría cadete masculino. O formato desta competición será de liga a unha soa volta, de todos contra todos, e estará composta por 3 grupos de 4 equipos e outros 3 grupos de 3 equipos, sendo o comezo desta competición o fin de semana do 9 e 10 de setembro. Sin máis, pasamos a comentar os equipos que están inscritos e que son participantes desta competición e xa dividíndollos polos diferentes grupos a hora de sortear. Na primeira pecera, como primeiros cabezas de serie, segunda pecera, segundos cabezas de serie e o resto dos equipos participantes na última pecera. Os integrantes desta competición son Balonmán Culleredo Remax Riazor, Grupo Lemarco Xiria, Cisne Colegio Los Sauces, Food Plus Carballal, Clínica Veterinaria Estación Balonmán Tui, Serviauto Bueu Atlético Balonmán, SAR Nos Atún, Balonmano Abegondo Atlántico, Ibercomsa Balonmano Reconquista de Vigo, Pizzería Barato Balonmano Cangas, Arrectoral Balonmán Moaña, Embutidos Laninense, Sociedad Deportiva Teucro Voz y Sonido Producciones, 6 do Nadal Colla, Balonmano Porriño, UV Lavadores Vigo, OAR Coruña 1952, Balonmán Chapela, Siesta Servi Balonmán Cañiza, Atlético Novas e Barlovento Rasoiro Balonmán. Feitas as apreciacións e explicado o formato de competición, procedemos ao inicio do sorteo. Igual que nos outros sorteos, sacaremos todos os cabezas de serie que irán cada un grupo, posteriormente os segundos cabezas de serie e irán cubrindo os restos dos grupos os restos de equipos participantes. Comezamos entón. Clínica Veterinaria Estación Balonmán Tui, Grupo A. Balonmán Culleredo Remax Riazor, Grupo B. Grupo Lemarco Xiria, Grupo C. Food Plus Carballal, Grupo D. Queda encuadrado el Grupo E, Cisne Colegio Los Sauces. Y por último, como cabeza de serie, encuadrado no Grupo F, Serviauto Bueu Atlético Balonmán. Continuamos o sorteo cos segundos cabezas de serie na categoría cadete masculina. Grupo A. Pizzería Barato Balonmán Cangas.
Embutidos Laninense, Grupo B. Arretoral, Palomán, Moaña, Grupo C. Sar, Nos, Atún, Grupo D. Iberconsa, Balonmano Reconquista de Vigo, Grupo E. E último, que quedaría encuadrado no Grupo F, e o Balonmano Abegondo Atlántico. Continuamos agora con estes equipos. Comenzamos. Para o Grupo A, o OAR Coruña 1952. Grupo B, para o Balonmán Chapela. Grupo C, 6 do Nadal, Colla. Grupo D, Sociedade Deportiva Teucro, Voz y Sonido Producciones. Para o Grupo E irá o Balonmano Porriño. E no Grupo F, o V Lavadores Vigo. Recordamos que tanto Grupo E como Grupo F xa quedaron cubiertos os ser grupos de 3 equipos. Continuamos. Grupo A, o que vai a ir o Barlovento Rasoeiro Balonmán. Grupo B para Xesta Servi Balonmán Cañiza. E por último, encuadrado no Grupo C, o Atlético Novas. Por lo tanto, os grupos quedan da seguinte maneira. Clínica Veterinaria Estación Balomán Tui, Pizzería Barato Balomán Cangas, OAR Coruña 1952, Barlovento Rasoeiro Balomán. Neste grupo A, a primeira xornada será Clínica Veterinaria Estación Balomán Tui contra OAR Coruña 1952 e Barlovento Rasoeiro Balomán contra Pizzería Barato Balomán Cangas. Grupo B, Balomán Culleredo, Remax de Azor, Embutidos Larinense, Balomán Chapela e Xesta Servi Balomán Cañiza. Primeira xornada enfrontará Balomán Culleredo Remax de Azor contra Balomán Chapela e Xesta Servi Balomán Cañiza contra Embutidos Larinense. Grupo C, Grupo Lemaco Xiria, Arretoral Balomán Moaña, 6 do Nadal Colla e Atlético Novas.
primeira xornada. O grupo de Mato Siria enfrontará as 6 de Nadalcolla, mentres o Atlético Novas xogará na casa ante a Retoral Balmán Moaña. Grupo D, Foot Plus Carballal, Sarnos Atún e Sociedade Deportiva Teucro, Voz e Sonido. A primeira xornada enfrontará a Foot Plus Carballal contra a Sociedade Deportiva Teucro, Voz e Sonido, mentres a Sarnos Atún descansará. Grupo E, Cisne Colexo dos Sauces, Iberconsa Balonmán Reconquista de Vigo e Balonmán Porriño. A primeira xornada enfrontará o Cisne Colexo dos Sauces contra o Balonmán Porriño, mentres o Club Iberconsa Balonmán Reconquista de Vigo descansará. El grupo F, Servialto Burgo Atlético Balonmán, Balonmán Arredondo Atlántico e V Lavadores Vigo. Primeira xornada enfrontará Servialto Burgo Atlético Balonmán contra V Lavadores Vigo e o Club Balonmán Arredondo Atlántico descansará. Ben, pois, comentados os grupos, feitas todas as apreciacións pertinentes, só nos queda desexarlle a maior das sortes aos 21 equipos participantes nesta fase de clasificación da categoría cadete masculina nesta tempada 2023-2024. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate para bailar y cuéntalo hasta 3. 1, 2, 3, caramba, dale más al corazón. Boas tardes. Continuamos os sorteos das fases de clasificación da Federación Galega de Balonmán para esta tempada 2023-2024 e agora é o turno da categoría cadete feminino. O formato desta competición será unha liga a unha soa volta, na que xogarán todos contra todos, e estará composta por 2 grupos de 4 equipos e 3 grupos de 3 equipos, sendo o comenzo desta competición o fin de semana do 9 e 10 de setembro. Igual que nos sorteos anteriores, temos repartido por cabezas de serie en función da clasificación da tempada pasada os diferentes clubs participantes nesta fase de clasificación. Dentro do primer bombo temos o Salón Avilés Balonmán Cangas, a Ferretería Molares Carballal Balonmán A, Sar Roda Vigo, Mecal Atlético Guardés e V Lavadores Vigo. No segundo bombo está o Balonmán Porriño, as Choqueiras de Redondela, Balonmán Chapela, Clube Balonmán Tui e Sociedade Deportiva Teucro, Veteri Saúde. E, no último, como o resto de componentes desta fase de clasificación, atopamos o Atewok Bueu Atlético Balonmán, Tubasis Xiria, Coreti Lalín, Pasiva 2.0 Galicia Social, Balonmano Pabellón, Asmu Balmeaño e Balonmán Culleredo Fisioterapia Benestar. Feitas as explicacións, comenzamos co sorteo, que igual que nos sorteos anteriores, sacaremos todos os primeiros cabezas de serie que encabezarán cada un dos grupos e así sucesivamente. Primeiro equipo é o Salón Avilés Balonmán Cangas, grupo A. Sar Roda Vigo, grupo B. V Lavadores Vigo, grupo C. Ferretería Molares Carballal Balonmán A, grupo D. E, por último, Mecalia Atlético Guardés, grupo E. Continuamos con segundos cabezas de serie. E o primeiro é o Balonmán Porriño.
Grupo A. Balonmán Chapela. Grupo B. Sociedade Deportiva Teucro, Clínica Veter y Saúde, Grupo C. Cara, Grupo D, vai As Choqueiras de Redondela. E, por último, para o Grupo E, o Clube Balonmán Tui. Continuamos con o resto dos equipos. Grupo A, Asmúbal Meaño. Grupo B, Tubasis Xiria. Para o Grupo C irá o Balonmán Pabellón. Grupo D, Coretti Lalín. Cerra o Grupo E, Pasiva 2.0 Galicia Social. Recordamos que o Grupo C, o Grupo D e o Grupo E son grupos de 3 e faltanos completar o Grupo A e B cos seguintes equipos: Balonmán Culleredo, Fisioterapia, Benestar, Grupo A. E, por último, Pata e Bueu Atlético co Balonmán, Grupo B. Polo tanto, os grupos que da seguinte maneira. Grupo A, Salón Avilés Balonmán Cangas, Balonmán Porriño, Asmúbal Meaño e Balonmán Culleredo Fisioterapia de Benestar. A primeira xornada enfrontará o Salón Avilés Balonmán Cangas contra o Asmúbal Meaño e a Culleredo Fisioterapia de Benestar contra o Balonmán Porriño. Grupo B, Sarro da Vigo, Balonmán Chapela, Tubazi Xiria, Pata e Bueu Atlético Balonmán. A primeira xornada enfrontará a Sarro da Vigo contra o Tubazi Xiria, mentres o Pantaigot Bueu Atlético Balonmán enfrontarase ao Balonmán Chapela. Grupo C, V Lavado de Vigo, Sociedade Deportiva Teucro Clínica Veter y Saúde e Balonmán Pabellón. A primeira xornada enfrontará o V Lavado de Vigo contra o Balonmán Pabellón, mentres o a Sociedade Deportiva Teucro Clínica Veter y Saúde descansará. Grupo D, Ferretería Molares Carballar Balonmán, As Choqueiras de Redondela e Coretti Lalín. A primeira xornada enfrontará a Ferretería Molares Carballar Balonmán fronte ao Coretti Lalín, mentras as Choqueiras de Redondela descansan. El Grupo E, a Mecalia Atlético Guardés, Club Balonmán Tui e Pasiva 2.0 Galicia Social. Primeira xornada enfrentará a Mecalia Atlético Guardés contra a Pasiva 2.0 Galicia Social, mentres o Balonmán Tui
descansará. Moi ben, feitos os grupos, exposta a primeira xornada desta fase de clasificación da tempada 2023-2024 na categoría cadete femenina, só nos queda desexarlle a maior das sortes aos 17 equipos integrantes desta competición. Dale al cuerpo vacío que caramba, solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas. Boas tardes de novo. Continuamos cos sorteos das fases de clasificación da Federación Galega de Balonmán para esta tempada 2023-2024. Toca de turno a categoría infantil masculina, que terá un formato igual que as anteriores. Será unha liga a unha súa volta, de todos contra todos, e constará de 5 grupos de 4 equipos e un grupo de 3 equipos, comenzando esta competición o fin de semana do 9 e 10 de setembro. Os equipos participantes, igual que no resto de categorías, están divididos nas peceras en función da clasificación da tempada pasada, sendo primeiros cabezas de serie, segundo cabezas de serie e o resto do equipo inscritos para esta competición. Os equipos serían o Ferlovi Carballal Balonmán, Librería Dalvi Nalín, Bruno de Rock Barbers Balonmano Cangas, Balonmán Culleredo No Solo Madera, Balonmán Chapela, Garaixa Siria A, Balonmán Abegondo, Atlético Novas, V Lavadores Vigo, SAR Nos Atún, 6 do Nadal Colla, Cisne Colegio Los Sauces, Balonmán Porriño, Genera Balonmán Tui, Balonmán Línea 21 Trasgalo, Sociedade Deportiva Teucro Pompollo, Laurensana Cafetería Balonmano Pabellón, Asmú Balneaño, Iberconsa Balonmano Reconquista de Vigo, o Ar Coruña 1952, Hotel La Retoral Balonmán Cañiza, Somega Rastroiro Balonmán e Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán. Feitas todas as apreciacións, comenzamos co sorteo. O igual que nos sorteos precedentes, sacaremos a todos os cabezas primeiros cabezas de serie que irán cada un para un grupo e así sucesivamente o resto dos participantes. Primeiro equipo que irá para o grupo A é o Ferlovi Carballal. Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas, grupo B. Balonmán Chapela, grupo C. Librería Dalvi Lanín, grupo D. Vai cara o grupo E, o Garaixa Siria A. E cara o grupo F, Balonmán Culleredo Non Solo Madera. Seguimos os segundos cabezas de serie. Para o grupo A vai Cisne Colegio Los Sauces. Grupo B, Balonmán Abegondo.
Grupo C, Sar, Nos, Atún. Grupo D para V, Lavadores, Vigo. Grupo E, Atlético Novas. E o último dos segundos cabezas de serie, que é o 6 do Nadal, Colla A, que queda encuadrado no grupo F. Continuamos con os dos equipos participantes. Xenera Balonmán Tui, grupo A. Asnúbal Meaño, grupo B. Lorenzana Cafetería Balonmán Pabellón, grupo C. Balonmán Línea 21 Trasgalo, grupo D. OAR Coruña 1952, grupo E. Somega Rasoiro Balonmán, grupo F. E quedaría pesado de esta manera este grupo a ter 3 equipos. Iberconsa Balonmano Reconquista de Vigo, grupo A. Supermercados Camar Bueu Atlético Balonmán, que vai cara ao grupo B. Sociedade Deportiva Teucro Bucollo, que vai cara ao grupo C. Hotel La Rectoral Balonmán Cañiza, que quedaría encuadrado en el grupo D. E o Balonmano Porriño pechando o grupo E. Por lo tanto, os grupos quedan da seguinte maneira. Grupo A, Ferlóbica Royal Balonmán, CIS de Colegio dos Sauces, Xenera Balonmán Tui e Iberconsa Balonmán Reconquista de Vigo. A primeira xornada enfrontará o Ferlóbica Royal Balonmán contra o Xenera Balonmán Tui
e o Hiperconsa Balonmán Reconquista de Vigo contra o Cisne Colegio dos Sauces. Grupo B, Bruno de Rock Barber Balonmán Cangas, Balonmán Abegondo, Asmú Balneaño e Supermercados Camar Buego Atlético Balonmán. A primeira xornada enfrontará Bruno de Rock Barber Balonmán Cangas contra Asmú Balneaño e a Supermercados Camar Buego Atlético Balonmán contra o Balonmán Abegondo. Grupo C, Balonmán Chapela, Sarnos Atún, la Orensana Cafetería Balonmán Pabellón e Sociedade Deportiva Teucro Bon Pollo. A primeira xornada afronta a Balonmán Chapela contra a Orensana Cafetería Balonmán Pabellón, mentres a Sociedade Deportiva Teucro Bon Pollo se enfrontará a Sarnos Atún. Grupo D, Librería Dalvi Lalín, V Lavanda de Vigo, Balonmán Viño 21 Trasgalo e Hotel La Restaurant Balonmán Cañiza. A primeira xornada enfrontará a Librería Dalvi Lalín contra o Balonmán Viño 21 Trasgalo, mentres o Hotel La Restaurant Balonmán Cañiza recibirá ao V Lavanda de Vigo. Grupo E, Garaixa Siria A, Atlético Navas, o Arco Viña 1952 e Balonmán Porriño. A primeira xornada enfrontará o Garaixa Siria A contra o Arco Viña 1952 e o Porriño recibe ao Atlético Navas. E por último, o grupo F, o grupo de 3 equipos, Balonmán Culleredo, Non Solo Madera, Cedo Nadal Colla e Omega Rocedo Balonmán. Na primeira xornada, o Balonmán Culleredo, Non Solo Madera recibe aos Omega Rocedo Balonmán, e o Cedo Nadal Colla descansa. Moi ben, pois feito o sorteo e comentado os grupos, nos queda darlle a maior da sorte aos 23 participantes para esta fase de clasificación da temporada 2023-2024 da categoría infantil masculina. Prepárate para bailar y cuenta luego hasta 3. 1, 2, 3, caramba, dale mata el corazón que caramba, dale al cuerpo vacilo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Boas tardes, Lobo. E comenzamos co último sorteo do día a fase de clasificación da temporada 2023-2024 para a categoría infantil feminina. O igual que nos sorteos precedentes, o formato será para esta fase de clasificación a liga a unha volta de todos contra todos, no cual se verán as caras en diferentes grupos os equipos participantes que agora nomearemos, sendo a composición dos grupos 3 grupos de 4 equipos e 2 grupos de 3 equipos, comenzando a competición o fin de semana do 9 e 10 de setembro. O igual que nos sorteos das outras categorías, temos no primer bombo as cabezas de serie, segundo os segundos cabezas de serie e o resto dos equipos participantes en función da clasificación da tempada anterior. Os equipos participantes nesta fase de clasificación sería o Tecnosat Balonmán Cangas, Nordata Xiria, a de Carballal Balonmán, Balonmán Chapela, Sarroda Vigo, Coreti Alín, Balonmán Culleredo Sutenor, Mecalia Atlético Guardés, Cañiza Infantil, Pasiva 2.0 Galicia Social, Club Balonmán Tui, Balonmán Porriño, Lapamán Área de Servicio Bueu Atlético Balonmán, Conde Mouriño Reformas, Rasoeiro Balonmán, Cafetería Azteca, Balonmán Pabellón, Policlínico Redondela, Choqueiras de Redondela, Sanxenxo Balonmán Midic e, por último, Balonmán Abegondo. Comentadas estas apreciacións, comenzamos xa co sorteo. Primer equipo, SAR Rodavigo, que quedaría encuadrado no grupo A. A de Carballal Balonmán, grupo B. Tecnosat Balonmán
Cangas. Grupo C. Cara o grupo D da o Nordata Xiria. E no último grupo, no grupo E, tenemos o Balonmán Chapela. Continuamos agora cos segundos da serie, sendo o primeiro deles o Balonmán Pinedo Tenor, que quedaría encuadrado no grupo A. Seguinte equipo, o Mecalia Atlético Guardés, grupo B. Cañiza Infantil, grupo C. Pasiva 2.0 Galicia Social, grupo D. E cara o grupo E, vai o Coreti Lalín. Continuamos con os grupos participantes. Primeiro equipo que vai para o grupo A e o Balonmán Abegondo. Conde Mourinho Reformas Rasoeiro Balonmán, grupo B. Policlínico Redondela, As Choqueiras de Redondela, grupo C. Para cerrar o grupo D, que era de 3 equipos, como dixemos ao principio, vai o Lapamán Área de Servicio Bueu Atlético Balonmán. E tamén para fechar o grupo E, Cafetería Azteca Balonmán Pabellón. Completamos agora os grupos de 4 equipos. E para o grupo A vai o Balonmano Porriño. Cara o grupo B vai o Clube Balonmán Tui. E por último, pechando o grupo C, o Sanxenxo Balonmán Míric. Por lo tanto, os grupos quedan da seguinte maneira. Grupo A, Zarro Barrigo, Balonmán Culleredo Tenor.
Balomán Abegondo e Balomán Porriño. A primeira xornada enfrontará a Sarroda Vigo contra o Balomán Abegondo, mentres o Porriño recibe na casa o Balomán Culleredo Setenor. Grupo B, A de Caballal, Balomán, Mecares de Guardés, Conde Mouriño Reforma Roseiro Balomán e Club Balomán Tui. A primeira xornada enfrontará o de Caballal Balomán contra o Conde Mouriño Reformas Roseiro Balomán e o Tui recibe a Mecaria de Guardés. Grupo C, Tecnosat Balomán Cangas, Balomán Cañiza, Policlínico Redondela Chuqueiras e Sanxenxo Miric. Enfrontará a primeira xornada o Tecnosat Balomán Cangas contra o Policlínico Redondela Chuqueiras, mentre o Sanxenxo Miric recibe o Balomán Cañiza. Grupo D, Nordata Silla, Pasiva 2.0 Galicia Social e La Pamán Área de Servicio Bueu Atlético Balomán. O Nordata Silla recibe a La Pamán Área de Servicio Bueu, mentre o Pasiva 2.0 descansa. E por último, o grupo E, Balomán Chapela, Colegio de Línea e Cafetería Azteca Balomán Pabellón. O Balomán Chapela recibe a Cafetería Azteca Balomán Pabellón, mentre o Colegio de Línea descansa. Unha vez repasado todos os sorteos, recordamos que este ano hai unha novidade que arrobada na Asamblea nos encantos que se clasifican para os millóns. Entón, recordamos que estará todo redactado na competición, que estarán en discusión vosa esta noite, e donde en cada categoría porá cantos equipos se clasifican para a disputa de todos os millóns. Muy bien, pues comentado esta apreciación das fases de competición que consideramos importantes, o único que nos queda por decir é desexarlle a maior das sortes aos 18 equipos que van a disputar esta fase de clasificación do Prepada 2023-2024 na categoría infantil femenina. Vémonos nas pistas.